Ni imiborogo n'agahinda gakomeye cyane ku barwanyi b'umutwe wa M23 ndetse n'abaturage batuye mu mujyi wa Kanyabayonga muri teritwari ya Rebero ndetse n'igice cy'ubutaka kiri kuri teritwari ya Rutshuru, aho guhera mu rukerera rwo kuri uyu wa gatanu kugeza muri iri joro amasasu amabombe akomeje gucicikana, aho ingabo za Congo FARDC zirimo kunyanyagiza ibisasu biremereye kuri uyu mutwe wa M23. Amakuru dufite nuko ingabo za SADC, abarundi, abacancuro bose bakomeje kwataka, bakomeje kunyanyagiza ibisasu biremereye mu birindiro by'umutwe wa M23. ni uguhera saa 10 za nijoro kugeza muri uyu mugoroba. Imirwano irimo iraba, imbunda nini ndetse n'intoya nizo zirimo kwifashishwa. M23 yakwiriye imishwaro, yabuze ubwinyagamburiro, yabuze aho ihungira kuko ingabo za Congo FARDC zirimo kunyanyagiza ikiswe ibisasu, zirimo kunyanyagiza ikiswe amabombe aremereye kuri ibirindiro by'umutwe wa M23. by'umwihariko n'imirwano yibasiye uduce tugera kuri 6 bivuga ko FARDC irimo irahanyanyagiza amabombe menshi. M23 irimo irahunga, ihungisha abarwanyi bayo bahungira mu midugudu igiye itandukanye ikikije uyu mujyi wa Kanyabayonga. Amakuru dufite, amakuru yazindutse avugwa nuko iyi santere ya Kanyabayonga ingabo zirwana ku ruhande rwa leta y'Kinshasa zagabye ibitero biremereye kuri abarwanyi umutwe wa M23, by'umwihariko n'imirwano yibasiye uduce turimo Rukuku, uduce turimo Rumbishi, uduce turimo Miyamiya, uduce turimo Mikimiki. Bikavuga ko ingabo za Congo FARDC zikoresheje Sabasaba BM ndetse na Katahusha bahanyanyageje amabombe menshi, ndetse amakuru akomeje kwandikwa mu binyamakuru bitandukanye birimo Kivu Morning Post, birimo ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters ndetse na Radio Okapi, nuko ahangaha muri utu duce habereye kurasana gukomeye cyane, kandi hakaba hanaguye abarwanyi benshi bo ku mpande z'ingabo, haba leta ya Kinshasa, haba M23. bose bapfushije abasirikare nk'uko umuyobozi wa societe civile Bwana Omar Katavius yabitangarije ibinyamakuru bigiye bitandukanye. Biravuga ko kandi ino mirwano irimo gusatira bidasanzwe umujyi wa Kanyabayonga, ndetse kuri ubu ngubu leta ya Kinshasa yateguye impinduka zikomeye cyane zigomba gusiga zishenye ibirindiro byose bya M23 bikikije ino santere ya Kanyabayonga. Ndetse kandi biranavuga ko santere ya Kanyabayonga ingabo zirwana ku ruhande rwa leta y'Kinshasa zirimo kuhisuka ubutitsa, zirimo kuhongera igikoresho, zirimo kudeployinga ikiswe abasirikare. By'umwihariko ahangaha amakuru twe twabashije gutohoza, amakuru twabashije kumenya nuko leta ya Kinshasa ku kiguzi icyo ari cyo cyose biri buyisabe yiteguye kuhohereza igikoresho mu rwego, kandi iyi ntambara ikaba ikomeje kurushaho guhindura isura. M23 ikomeje kugaragaza ko nayo ititeguye kuba yashyira hasi imbunda, mu gihe leta y'Kinshasa nayo itaraca bugufi ngo bagirane ibiganiro. Kuri ubu ngubu amakuru akomeje kwandikwa mu binyamakuru bitandukanye nuko izi nyeshyamba za M23 nubwo zirimo gutegurwaho igitero gikomeye cyane kigamije kurimbura M23 mu nguni zose yashinzemo ibirindiro, kuri ubu ngubu amakuru arimo arashyirwa ahagaragara noneho nuko M23 yaba igiye guhura n'akaga gakomeye cyane, kuko imikorere n'imikoranire mishya irimo iraba hagati y'inyeshyamba z'umutwe wa FDLR ndetse na EDF ishobora gushyira ku iherezo uyu mutwe wa M23. By'umwihariko amakuru twe twifitiye, amakuru twakuye indani nuko EDF na leta ya Congo bafite ubufatanye na FDLR baba bagiye gukorana, bose bagagaba ibitero kuri uyu mutwe wa M23. Ubusanzwe EDF yarwaniraga muri teritwari zitandukanye, by'umwihariko mu ntara ya Ituri. Gusa amakuru twabashije kumenya, amakuru twahawe n'imbone zacu nuko hakomeje kuba ibiganiro bikomeye cyane hagati
ya FDLR ndetse na EDF mu mikoranire mishya yo guhangana n'inyeshyamba z'umutwe wa M23 ndetse aya makuru yanashyizwe ahagaragara na Colonel Nanga usanzwe ukuriye ihuriro ry'imitwe ya politike ndetse na gisirikare rya FCI watangaje ko yamaganye iyi mikoranire asaba imiryango mpuzamahanga kutaryama ngo isinzire ayisaba ko yatangira ikamagana ibi bikorwa by'iterabwoba byamaze gukorwa hagati ya leta ya Kinshasa ndetse n'iyi mitwe yitwaje intwaro binyuze mu itangazo FCI yatangaje igeneye inama y'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ku isi ryerekana ko igisirikare cya Kongo n'imitwe y'inyeshyamba bakorana ku ngingo zitandukanye bamaze gusinyana amasezerano yo kubufatanye mu guhangana n'umutwe wa M23 by'umwihariko bigiye kugira ingaruka nyinshi ku baturage batuye muri ibi bice. Ni itangazo M23 yasohoye ari nako kuri ubu ngubu amakuru yamaze kujya ahagaragara ari uko hagiye kubaho ibiganiro bikomeye cyane hagati ya perezida wa Rwanda Paul Kagame na perezida Felix Antoine Tshisekedi ku bufatanye bwa perezida Joao Lorenzo wa Angola. Kuri ubu ngubu mu minsi mikeya hashobora kubaho ibiganiro hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko ibihugu byombi bishobora kugirana ibiganiro hashakishwa inzira yakemura ikibazo cy'umutekano muke uri ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ibikubiye mu biganiro by'uruzinduko rw'iminsi 3 perezida Joao Lorenzo yagiriye Abidjan muri Cote d'Ivoire guhera kuwa gatatu tariki 23 Kamena 2024. Ni mu biganiro biheruka guhuriramo mu ruzinduko bagiriye i Rwanda muri Werurwe aho bahujwe na perezida Joao Lorenzo wa Angola ufite n'inshingano nk'uko yabihawe n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ngo abe umuhuza hagati y'ibibazo by'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gihe perezida Paul Kagame na Tshisekedi barebana ayingwe, mu gihe u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibihugu byombi birebana ayingwe. Kuri ubu ngubu perezida wa Angola Joao Lorenzo yamaze gutangaza ko mu gihe cya vuba mu bice byose bitandukanye hagomba gukoreshwa ingufu zarizo zose zigomba kuzabaho, ariko hakabaho ibiganiro hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezida wa Angola yavuze ko biciye mu bavugizi ba guverinoma ya Kongo ndetse n'ab'u Rwanda ibihugu byombi bishobora kwisanga byagiranye ibiganiro hashakishwa umuti w'icyakemura ikibazo kiri ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, dore ko Kongo ishinja u Rwanda kuba ari rwo nyirabayazana rwayishoyeho intambara rwikinze inyuma ya M23, mu gihe u Rwanda narwo rubihakana rwivuye inyuma rukagaragaza ko nta nkunga n'imwe ruha M23, ahubwo leta ya Kongo ko ariyo yahisemo gushoza intambara ku Rwanda ifatanyije n'inyeshyamba z'umutwe wa FDLR. Umunyamakuru wo ku butaka bwa Cote d'Ivoire uyu akaba ari Maka Peramirumu yabajije perezida wa Angola nimba yiteguye kuba yakoresha ingufu zose mu guhuza abakuru b'ibihugu bombi basanzwe barebana ayingwe, arangije amwemerera ko yiteguye gukora izi nshingano nk'uko yabitorewe. By'umwihariko Joao Lorenzo we avuga ko ubundi yari yaramaze gutegura ibiganiro bigomba guhuza aba bakuru b'ibihugu bombi, gusa biza gupfa biturutse kuri perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi, kuko perezida w'igihugu cy'u Rwanda we inshuro nyinshi yakunze kuvuga ko yiteguye guhura na Tshisekedi amaso ku maso kugira ngo bashakishe ikibazo cyakemura ikibazo cy'intambara iri mu burasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko bashakire Afurika y'ibiyaga bigari umutekano urambye. Kuri ubu ngubu u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bongereye abasirikare mu mpande zigiye zitandukanye, hari n'abadahwema kuvuga ko ingabo ziri ku mipaka ihuza ibihugu byombi uramutse uzikoresheje uhangana
n'iyi mitwe iri mu burasirazuba bwa Kongo bishobora gutanga umusaruro uteye ubwoba, ahanini bakagaragaza ko ingabo Kongo irimo irakoresha mu guhangana n'u Rwanda yakabaye izikoresha mu kwirukana umutwe wa M23, gusa leta ya Kongo nayo igaragaza ko idafite ubushobozi bwo kuba yakwirukana umutwe wa M23 mu gihe leta y'u Rwanda idahagaritse inkunga ibatera. Gusa umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Bwana Patrick Muyaya aherutse kwerura avuga ko nta nzira ya diplomasi izigera ikoreshwa muri ibi biganiro, ahubwo ko leta ya Kongo yafashe umwanzuro wo gukomeza kugaba ibitero hakoreshejwe ingufu za gisirikare mu guhangana n'uyu mutwe wa M23. Leta ya Kongo yita ko ari umutwe wa M23 waje ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uzanywe n'ibihugu byo muri aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba, by'umwihariko igihugu cy'Ubugande, u Rwanda, ndetse inashimangira ko leta y'u Rwanda ndetse na leta y'Ubugande bashoye ku butaka bwa Kongo M23 bagambiriye gusahura umutungo kamere w'iki gihugu. Abaturage bo mu bice bitandukanye nubwo babashinja ko bari Abanyarwanda abandi Abagande, u Rwanda rwo rugaragaza ko rutakabaye rubazwa ibibazo byatewe n'abakoloni bakase imipaka nabi ubwo bafataga abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bisangaga bajyanywe ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahubwo ko Kongo ariyo igomba kwicara igikemurira iki kibazo ikanagaragaza umuti wacyo mu buryo burambye, kuko niyo ifite ubushobozi bwo kuba yakirangiza mu nzira izo arizo zose, haba iza diplomasi haba iza gisirikare. Gusa leta ya Kongo yamaze gufata umwanzuro w'uko izakoresha inzira za politike nta nzira zo kuba yagirana ibiganiro na M, kuko ahubwo izakoresha inzira z'intambara paka M23 bayirunduye bakayikura mu bice bitandukanye hano mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Kivu ya ruguru bivugwa ko ari igice cyamaze kuvamo impunzi nyinshi, by'umwihariko hari impunzi nyinshi z'Abakongomani ziherereye mu bice bitandukanye. Hari n'abadahwema kuvuga ko hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko uko bwije n'uko bukeye abaturage bakomeje kurushaho guhunga, uko bwije n'uko bukeye abaturage badahwema kugaragaza ko barambiwe bikomeye cyane n'iyi ntambara, by'umwihariko bagasaba amahanga ko yagira icyo akora akaza agahagarika iyi ntambara, kuko bigaragaza ko iyi ntambara itazigera ihagarara mu gihe hatabayeho ibiganiro hagati ya leta ya Kongo ndetse na leta ya M23, by'umwihariko izi ntare za Sarambwe nazo zamaze gufata umwanzuro w'uko zidashobora gukora ikosa ryo gufata abarwanyi babo bakabashyira mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo nk'uko babisabwaga na leta y'i Kinshasa, iyo basabaga ngo ifate abarwanyi bayo babinjize mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo, ubundi hashakishwe umuti w'ukuntu iyi ntambara yarangira mu maguru mashya. M23 ivuga ko nimba hari ikintu yakora ikazicuza ubuzima bwayo bwose ari ugufata abarwanyi ba M ikabashyira mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo, kuko iki kigo cya gisirikare cya Rumangabo kirimo imitwe myinshi, kirimo imitwe itandukanye, by'umwihariko bivugwa ko yinjiye ahangaha yahuriramo n'imitwe irimo Kodeko, Abamayimayi, imitwe irimo EDF, imitwe irimo Wazalendo ndetse na FDLR, kandi iyi mitwe isanzwe ikorana bikomeye cyane n'ingabo za Kongo FARDC, bikaba byagaragaza ko uyu ari umutego ukomeye cyane leta ya Kinshasa yaba iteze aba barwanyi ba M23 kugira ngo ibone ukuntu ibica burundu, nk'uko byagenze ubwo babeshywaga na leta ya Kinshasa ko bagiye kugirana nayo ibiganiro, ubundi leta ya Kinshasa ikabihakana igatumiza ingabo za SADC, igatumiza ingabo z'umuryango w'abibumbye, ubundi bakanyanyiriza amasasu kuri M23 ibihumbi 2012 ubwo uyu mutwe wa M23 wari wafashe umujyi wa Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Kuri ubu ngubu M23 nayo igaragaza ko ibyayibayeho byayisigiye isomo rikomeye cyane, idashobora kongera gukora ikosa ryo kuba yagirana ibiganiro na leta ya Kinshasa, mu gihe
leta ya Kinshasa itemera kuba yafata aba barwanyi ngo ibasubize mu buzima busanzwe nk'uko bakomeje kugenda babisaba Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Perezida Tshisekedi we agaragaza ko atari M23 irwana ahubwo ari ingabo z'Ubugande n'iz'u Rwanda ahanganye nazo, by'umwihariko zishaka kumutwara ubutaka zigakomeza no kwitwarira imisoro ituruka mu bice bitandukanye, by'umwihariko ku mujyi wa Bunagana uherereye ku mupaka uhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'Ubugande, ngo iki ni igice gikomeye cyane gisanzwe cyinjiriza amafaranga menshi ibi bihugu uko ari bibiri, haba u Rwanda ndetse n'Ubugande, ngo kuko Ubugande by'umwihariko rukura ibikoresho byinshi hano Bunagana bukabyohereza ku butaka bwabo bigakoreshwamo ibindi bikoresho bitandukanye, by'umwihariko ibivugwa ahangaha ni nk'amapamba ndetse n'ibiti, imbaho, utibagiwe n'ibindi bikoresho byifashishwa mu buzima bwa buri munsi. Nshuti bakunzi bacu mukomeje kudutega amatwi aho muherereye mu bice bitandukanye nk'uko twabibasezeranyije, uru rubuga ni rwo rubuga ukomeza kuba wabonaho amakuru mashya, amakuru yibanda ku ntambara ikomeye ikomeje no kurushaho guca ibintu hagati ya M ndetse na leta y'i Kinshasa.